ndabashuhuje ndigora de point ni yawe update nawe subscribe yawe irakenewe kugira ngo umuryango mugari wa yawe update komeze wagukereka dusuza abantu bo mu mujyi wa Kigali by'umwihariko bari hariya ku Gisozi ni mu karere ka Gasabo. Tumaze igihe tubagezaho inkuru zitandukanye zijyanye impanuka zikorwa n'amakamyo, ni nayo nkuru n'ubundi tuje kuza twanzikiraho. Nuko Gasabo ikamyo yagwiriye inzu, abantu babiri bahita basiga ubuzima. Mukanya ndaje mbaramburira iyi nkuru. Ahari mu gicuku cyo kuri uyu wa 31 Kanama 2021 saa 8 z'ijoro ku Gisozi mu karere ka Gasabo, hepfo gato y'ibiro by'umurenge wa Gisozi, habereye impanuka y'ikamyo yari itwaye ibiti yagwiriye inzu z'uwitwa Ivone Mukeshimana ihitana. Uyu wari umucuruzi. Inzu z'uyu rero mucuruzi zari ahitwa kuri Beretwara mu ikorosi riri hepfo y'umurenge wa Gisozi. Izi zasenyutse burundu. Iyo mpanuka kandi yanahitanye umuzamu wa Mukeshimana witwa Nkurinkifura Jean Dodier, ikomeretsa n'abana be babiri aribo Munyaneza Jean Dodier hamwe na Munyaneza Jean Damour. Inzu zasenyutse zari amaduka acururizwamo ibintu bitandukanye bya Mukeshimana hamwe n'inyama busheri y'uwitwa Shimimana Alexandre. Ikamyo yo mu bwoko bwa fuso yakoze impanuka, yari yikoreye ibiti, ifite icyapa cya plaque LAC 562 za. Abaturage bayibonye bavuga ko umushoferi hamwe n'abandi bantu babiri bari kumwe nabo bakomeretse bikomeye. Genda cyari grade point ni yawe update. Amakuru yo turaza tuyabagezaho mu buryo butandukanye. Uwitwa Mugisha Oscar ucuruza muri busheri ya Shimimana avuga ko yahise atabara agasanga Mukeshimana yamaze gushira mu mwuka. Umuzamu nawe umutima ngo wateraga, ariko ako kanya gato abona habo mu muryango we barira bavuga ko amaze kwitaba Imana. Mugisha n'abandi babonye iyi mpanuka ikimara kuba basaba ko umuhanda wa Beretwara washyirwamo ibituma abatwara ibinyabiziga bagabanya umuvuduko, ibibazi bizwi nka dodani. Umwe yagize ati hari saa 8:16 z'ijoro turaza dusanga abantu bapfuye, imodoka yaguye hariya, tujya gushaka abantu ngo tubakuremo, twabanje gukuramo abana dusanga ni bazima, ariko dusanga umumama yapfuye, yari umuturanyi wacu. Turababaye cyane, turasaba leta gushyira dodani muri uyu muhanda kugira ngo nibura impanuka zigabanuke. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi ni Musasangohe Providence yemeza ko abantu bapfuye ari Mukeshimana Ivan ndetse na Nkurinkifura wari umuzamu we. Ndigora de point ni yawe update kugira ngo nawe tugende tubibanamo. Nuko waza ugakora subscribe ndetse ugakanda no kukazogera, ugakanda like na share ndetse ukaduha n'igitekerezo ukanda ariya muri comment kugira ngo dukomeze tugende tubibanamo neza cyane. Reka tubashimire, twifurize kugubwa neza, bataguwe neza namwe mwihangane kuko ubuzima ni isimburana ry'ibibi ni byiza. Ciao.